Abarundi baba mu buhungiro bashakishwa na leta y'u Burundi kubera uruhare ibashinza muri kudeta yageragerejwe kuri Perezida Pierre Nkurunziza hari ku itariki ya 13 Gicurasi. Baringengera u Rwanda kutohereza abo rucumbikiye. Umunyapolitike Minani Jeremy uri muri aba bagera kuri 34 bashakishwa kuri wa 19 Kamena umwaka w'2023 yatangaje ko tariki ya 7 Werurwe bw'izina rya bagenzi be yarekeye Perezida Paul Kagame w'u Rwanda habusaba kudaha agaciro ubusabe bwa leta y'u Burundi kugira ngo atohereza abangaba u Rwanda rucumbikiye muri rusange. Ngo haye ikaze mu biganiro byacu aho waba uri hose buce bigiye bitandukanye bigize isi, waba uri mu Rwanda cyangwa se hakurya y'imbibi z'u Rwanda. Ngo haye ikaze nkwibutsa ko kubana natwe byoroshye no gukanda ahanditse subscribe buri kubasha kuzajya gukurikirana amakuru yacu agiye atandukanye bari gutrendinga hirya no hino mu isi. Nitwa Ebire Kanamugire nk'uko bizi akazi kanyeri kabamwe no kukugezaho byinshi bitandukanye babi gutrendinga hirya no hino mu isi. Perezida w'u Burundi ukomeje kugurwa n'abatavuga rubwire gutegetsi be n'ubundi mu minsi yashize kandi wanataye muri yombi Bwana General Bunyoni bahoze babana mu ishyaka riri ku butegetsi ryahoze no ku butegetsi ku bwa Perezida Pierre Nkurunziza rya CNDD-FDD. Uyu mugabo ukomeje guhura nawe n'ibibazo bigiye bitandukanye ariko akaba ayoboye umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Mu kiganiro uretse kugirana na BBC gahuza miryango yatangaje neza yuko umubano w'u Burundi n'u Rwanda umeze neza, ariko yemeza neza yuko u Rwanda rubarimo umwenda kubera yuko ngo rutigeze rwohereza cyangwa se rutari rwohereza abo rucumbikiye n'ubundi bashinzwa gukora kudeta hariya mu gihugu cy'u Burundi. Ikaze mu biganiro byacu dusesenguriye inkuru. N'abarundi baba mu buhungiro bashakishwa na leta y'i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi kubera uruhare ibashinza muri kudeta yageragerejwe kuri Perezida Pierre Nkurunziza hari ku itariki ya 13 Gicurasi. Baringengera u Rwanda kutohereza abo rucumbikiye. N'umunyapolitike Minani Jeremy uri muri aba bagera kuri 34 bashakishwa n'u Burundi kuri uyu wa 19 Kamena 2023 yatangaje ko ku itariki ya 7 Werurwe mu izina rya bagenzi be yandikiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame habusaba kudaha agaciro ubusabe bwa leta y'u Burundi. Minani yagaragaje impungenge ku ruzinduko intumwa z'i Burundi zoherejwe na Perezida Evariste Ndayishimiye zirimo Minisitiri ushinzwe umubano n'ibihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba, umushinjacyaha mukuru n'umuyobozi mukuru w'urwego rushinzwe iperereza zagiriye i Kigali mu Rwanda ku itariki ya 5 Werurwe. Avuga ko amakuru abakorera n'ubundi mu biro bya Perezida w'i Burundi bamuhaye ahamya ko izi ntumwa zagejeje kuri Perezida Paul Kagame icyifuzo cy'uko leta y'u Rwanda yakohereza abashakishwa bari muri iki gihugu bakagezwa imbere y'ubutabera, nk'uko anemeza neza yuko ari amakuru yahawe n'abakora muri Perezidanse y'i Burundi. Minani kandi aremeza ko aba bantu barimo abahoze hari abasirikare, abapolisi, abanyapolitike ndetse n'abanyamakuru bagiye batandukanye bashakishwa kubera ko batavuga rumwe n'ubutegetsi buri hariya i Bujumbura mu Burundi, ubutegetsi n'ubundi buriho bwo mu ishyaka rya CNDD-FDD, kandi ngo babaye boherejwe bafite ibyago byo gutotezwa no gukorerwa ibindi bibangamira uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ngo nta butabera na butoya babona. Kuri we ngo kandi ni byiza ko umubano waba mwiza hagati y'u Rwanda ndetse n'u Burundi, ariko ngo ntibikwiye ko bijyana no kohereza aba bahungiye n'ubundi Kigali kuko nk'impunzi cyangwa se abasaba ubuhungiro bafite itegeko mpuzamahanga ribarinda koherezwa ahashyira ubuzima bwabo mu kaga. Minani kandi yagaragaje ko u Rwanda rubaye rwohereje aba bantu rwaba rwishe iri tegeko mpuzamahanga, kandi ko amanota meza rwari rufite mu kwakira neza impunzi n'abasaba ubuhungiro cyagabanyuka. Yibukije ko ibyo kohereza n'ubundi nta muryango mpuzamahanga ubishyigikiye, kandi ngo n'ibihugu by'uburengerazuba bw'isi bicumbikiye bamwe n'ubundi byanze kubohereza. Umunyapolitike uyobora abanyapolitike b'Abarundi baba mu buhungiro ashyize hanze iyi baruwa nyuma y'aho Perezida Ndayishimiye mu kiganiro Imvo n'Imvano cya BBC gahuza umuryango yatangaje ko umubano w'ibihugu byombi, umubano w'igihugu cy'u Burundi ndetse n'u Rwanda umeze neza, ngo ariko rukaba rurimo umwenda w'uko rutarohereza abantu bashakishwa rucumbikiye, kandi ngo kubohereza biroroshye cyane. Bwana Evariste Ndayishimiye uyobora igihugu cy'u Burundi
yagize ati none gufata ubuntu ukabigura n'ubundi igihugu kikangwa n'ikindi gihugu kubera umuntu uzapfa ejo, ibyo ngibyo bimaze iki? Ibaze mbese akuguye mu maboko utekereza ko n'ubundi tutagushinza ko watwiciye umuntu. Niyo mpamvu mvuga ko n'ubundi byoroshye cyane, bazacirirwa urubanza uko byagenda kose. Igihe cyose bazaba bataraza hari ideni rizaba rigihari ku gihugu cy'u Rwanda. Minani kuri uyu wa 19 Kamena yatangaje ko afite amakuru y'uko Perezida Kagame yaba yaremeye kohereza Burundi n'ubundi aba bantu. Ati dushingiye ku butasi bwacu turabizi ko Perezida w'u Rwanda Perezida Paul Kagame yemeye kohereza abo Barundi basaba ubuhungiro n'impunzi n'ubundi bashakwa kubw'ibyaha bashinzwa bishingiye n'ubundi kuri politike. Evariste Ndayishimiye yabyemereje n'ubundi mu kiganiro Imva n'Imvano yagiranye na BBC Gahuzamiryango. Yitabaje imiryango mpuzamahanga ayisaba kwitambika. Ati uku kohereza kuzaba ari ukwica kweruye itegeko mpuzamahanga rirengera abasaba ubuhungiro impunzi. Turasaba Loni ndetse na Antonio Guterres gutuma ibi byose bitabaho. Uburundi buvuga ko u Rwanda rwaba rwaremeye kohereza gusa guverinoma yarwo yo ntacyo irabivugaho. Icyakoze mu gihe n'ubundi umubano w'ibihugu byombi utari watangiye kuzahuka, rwari rwaratangaje ko ruzabohereza kuko ari impunzi kandi zifite itegeko mpuzamahanga rizirengera muri rusange. Mu gihugu cy'u Burundi hakomeje kugaragara ibibazo bigiye bitandukanye bigendanye n'umutekano. Hari ibibazo byabaye hagati y'u Rwanda ndetse n'u Burundi n'ubundi bishingiye kuri ibi byose, aho bamwe mu Barundi byemezwaga neza yuko bashatse gutegura kudeta yo gukuraho Perezida Evariste Perezida Pierre Nkurunziza.